Mwiriwe neza, nitwa Esther Nishimwe, murakaza neza kuri Easter Crochet. Uyu munsi tugiye kwiga kuboha agatambaro keza ko ku mutwe. Turatangira dukora ipfundo, ubundi dukore amano ane. Rimwe, kabiri, gatatu, kane. Ubundi tujye ku ino rya mbere ribanza, duhuze dukore uruziga. Ubundi dukore amano abiri mu ruziga, dukore inyabubiri, imwe, ebyiri, ubundi dukore amano abiri mu ruziga, dufate kurushi yacu tuyicishe mu ruziga, dukurure ubudodo duhita tubusohora. Dukore amano abiri, dusubiremo ririya tegeko izindi nshuro enye mu ruziga. Iyo ni inshuro ya kabiri. Dukore amano abiri mu ruziga, dukurure ubudodo duhita tubukurura tubusohora. Twongere dukore amano abiri inshuro ya gatatu, inyabubiri, imwe, twongere indi nyabubiri ya kabiri, dukore amano abiri, dufate ubudodo duhita tubusohora. Turakora amano abiri, dukore inyabubiri, imwe, inyabubiri ya kabiri, dukore amano abiri, aho mu ruziga dufate ubudodo duhita tubusohora. Twongere indi nshuro ya nyuma ya gatanu, dukore amano abiri, inyabubiri, imwe, ebyiri, dukore amano abiri mu ruziga, dufate ubudodo duhita tubusohora. Twarimo tuboha akarabo, urabona nuko kameze, ni keza. Turakomeza n'amano 40.
turongeraho amano ane, rimwe, kabiri, gatatu, kane, ubundi tubare ino rya kane duhereye hejuru duhuze dukora uruziga, ubundi dusubiremo itegeko twakoze bwa mbere, dukora akarabo, turikore turisubiremo inshuro eshanu mpaka dukoze akarabo nk'akambere. Dukora amano abiri, inshuro ya kabiri dukore inyabubiri, imwe, ebyiri, dukore amano abiri, ubundi mu ruziga dufate ubudodo duhita tuwusohora, tubisubiramo izindi nshuro eshatu, ubundi dukore akarabo nk'ako twakoze bwa mbere. Akarabo ka kabiri nako turagashoje, ni uko nguko kameze, urabona ko kameze nk'akambere, twose ari twiza. Hano dushoje akarabo ka gatatu, turakomeza n'amano abiri, twongereho andi mano ane, dufunge dukore uruziga, ubundi dusubiremo kumwe twakoraga akarabo. Biroroshye cyane, waba usanzwe uboha cyangwa aribwo ugitangira kuboha, ni itegeko rimwe gusa ryisubiramo, tugenda dukora uturabo,
ubundi hakaza kuvamo akantu keza. Urakomeza rero ukore uturabo gutya paka ugize uturabo 9, ariko ngiye gukora utundi turabo 4 turi bwiyongere kuri utu turabo tundi 4 twari twakoze tukaba uturabo 8. Ndadukora inyuma ya kamera, ubundi ngaruke dukorane akarabo ka nyuma ariko ka 9. Hano tumaze gukora uturabo 8, tugiye gukora akarabo ka nyuma ariko ka 9. Tuboha amano 2, twongere tubohe andi mano 4, ubundi tubare duhereye hejuru ku ino rya 4, duhuze dukore uruziga, ubundi dukore amano 2, twongere dukore akandi karabo nk'uko twagakoze utundi turabo twakoze 8.
Akarabo ka cyenda turakarangije, ni uko nguko uturabo icyenda tumeze. Noneho turongera tubohe amano 40. Nyuma y'amano 40 turakora amano 6, ubundi tubare duhereye hejuru ku ino rya 4, duhuze dukore uruziga, ubundi dukore akarabo nk'uko twagakoze ku tundi turabo twakoze. Akarabo ni uko tugashoje kameze, turakata ubudodo, ubundi ubudodo tutangire tubuhishe ku buryo karaba gafite isuku. Ubundi nitumara guhisha ubudodo bwacu turabukata n'umukasi ariko tutabusesereje. Ubundi tujye no ku kandi karabo nako tugahisha ubudodo, tugende tubuhisha. Ubundi tubukate n'umukasi gutyo. Agatambaro kacu ko ku mutwe turakarangije,
nuko kameze. Mwakoze cyane kubana nanjye, mukomeze mukande subscribe, mumpe ibitekerezo, like and share. Imana ibahe imigisha.